l'aide d'une troisième guerre mondiale. Je suis engagé. Donc j'ai l'optimisme de la volonté. En même temps, beaucoup de choses ne dépendent pas de nous. Elles dépendent aussi de la Russie qui a fait le choix unilatéral. Moi, et elle ne me concerne pas. Je repartirai de toute façon en Afrique. Il est hors de question que je me batte si, je suis plus l'âge. Cette guerre qui arrive ne nous concerne pas. Cette nationalité française que nous avons, elle existe à partir du moment où on est d'accord avec ce que ça représente, mais on ne va pas redevenir les tirailleurs sénégalais. Assalamu alaikum jama julbe wonbe sifude fode ay mas jallo kala ko wontiro e nder aduna haray mede tori yon partage yewtere nde moƴƴa parce que en yii almamɓe ɓen ɓe recrutude cokko ka maɓɓe sukaɓe fop yo nato ka armé en yii Emmanuel Macron ko wi kon ko duuɓi sappo ɓe woni memminde ɗo guere muɗum parce que en yii Donald Trump fala défendugol Israël. On y Poutine, riche bébé là à l'instant là où je vous parle. Riche bébé, yeti bateau de mabbe sous-marin de nabi dans l'océan Atlantique pour un cas d'attaque. Corée bébé, la même chose. En Afrique, il est jodi sina amgol et yendirgo halgol fi artisibe ka Facebook et ka TikTok ni. En ala haifus enen e wawa ɗoytugol aduna joɗoɗen yiyen ko wonkon ɓen ko beppotirde ka maɓɓe enen joɗoɗen commenté nu noon enen ka leydi mi hayi en ala ko ñaame ɓeeɗa ɓe gaynino fewndo Joe Biden ɓe wurtuno frontiére on ɓeyni onon africain ɓe ɗumannaɓe are naton ka leydi ɓe sikkiro ko wallugol jamaw ɓe woni anda wona wallugol hay e goto wona wallugol hay e goto ko ɗum ɓeynata la loi de la programmation militaire un truc comme ça e yii hande ɓe haɓɓi ɓe fos woɓɓe no yaltude toon inna kala faalaɗo naatude karme sa naati toon dan duuɓi joyi ɓe jonnete kaydi dan duuɓi joyi nanede porte no feeti ɓuri hen ɓe inna sa naati ka arme dan duuɓi joyi ɓe jonnete kaydi yehe e ɓorta tuuberi moni ɓe darastay ko worɓe ɓe naadan ka arme si gere memminike par ce que na waɗangol hay état amérique wonno waɗande ɗo gere ko businessman ɓe jooma banque ɓe jooma usine ji jooma jawle wonno waɗandiri si tawi gere wuli ɓetta on fof ɓe naɓa on ka fronje on feroto on fop moɗon a fellanali lagine a fellanayi amérique a fellana lagine a fellanayi europe o yii luwaji waɗaɗi ɗi ɗo kadi france jamano sikkude ko wallugol immigré ɓe anda na wallugol hay e goto hande ɓe wi'i kamɓe selon no ɓe ƴettirno décision ji france walla hande hay a mari suudu si gere memminike ɓe confisque suudi mon ni onon jogitiɓe cuuɗi europe ande ɗum noon kisan de l' instant si ɓuri ɗon on yii kadi ko ɓeyni kon onon jogitiɓe livret ar ɓe ala ɓe pour ceux qui ne comprennent pas ɓe ala ɓe europe compte épargne ma on ko marata ɗon buukoye makon si tawi gere memminike mbuuri mankiriɓe ko toon ɓe yahata ɓe mooɓa ɓe ƴetta ɓe finança guereji maɓɓe ɗi nini à l'instant là où je fais riche ɓe ɓe ƴetti batoje maɓɓe sous-marin je ɗen ɓe naɓi dans l'océan atlantique pour un cas d'attaque ɗum noon wattane hila moƴƴa enen ɓalewa nga hiɗen jooɗi ɗum e yamgol tiktok e haalugol inde artisiɓe ka réseau sociaux en ala hay e hiɗen ronkiɗi ɗo e mamadi dumbuya e gouvernement makko on iɓe jooɗi ɗo e hoore jawle ɗen ɓe wadde kala ko ɓe faala iɓe ƴettude jawle ɗe ɓe naɓa ɓe jonna Emmanuel Macron en ɓen no finance de guereji e nder aduna enen kam meɗen hayi e nokke e buusal iɗen jooɗo kadi ɗenna vive Iran vive woɓɓe ina vive Israël woɓɓe ena hay vive hay Palestine immoɗen ndaren ɓuriten gite mon e moƴa ɓay en feeta ndaren kongon feƴude e aduna on enen kadi par ce que si o guere ɓuuɗi o ara e ha afrique o ara e ha laguine partout par ce que Palestine ɓe ñandede Israël ɓe soñjiɓe pandi ɓe yaltuno ɓe ari hay afrique ɓe yeehi hay afrique yiɓe installade partout ɓe yeehi hay afrique ɓe installade partout joni noon en fof meɗen en andi ɗum noon si ɗi guereji wulɓinike guineɓe ɓen ɓe joguɓe ɓen yalti ka leydi muɗum ɓe arta ka maɓɓe ka ɓe artata ko ɗum duwaɗen calculde enen kadi moƴƴinayi yehen joguitiɓe mbuuri yaltine mbuuri mon yahon lagine investito harana hay Conakry Fouta Diallo ko suuroyte toon watta goto jooɗo ko guerre troisiéme on nani Macron ko wi ko duuɓi sappo ni koɓe signiri ko contrat guerre maɓɓe ko duuɓi sappo ni immoɗen enen kadi ndaaren
ko mburi en ko moƴƴande o sayɗo hara en jaɓali himɓe seeɗa ɓe jooɗo e hoore men ɓe ñoƴƴa jamalagino plus de 14 millions d'habitants ɓe bayona ɓe fof maɓe se yimmaki o sayɗo ko jananiri no wulde nini ko janaɓe ɓe ɓe pirne ɓe beppotiri si yehi ha ono wonɓe ɓe janaɓe ɓen ko ɓen ɗon dow si iway ko maɓɓe ɓe arta ko mum par ce que wona enen guineɓe ɓe iwata ga kadi ya tawyaɓe ton donc ko kamɓe guineɓe wonɓe ɓen ko peeyi ko guereji ɗon ton ɓe mobata clique e claque maɓɓe on ɓe arta la guine maɗum ɓe change ɗo domicile mais si aduna on ukkodiri ko mindi ko 3e guerre mondial si waɗi ɗo ɓe fof maɓe ɓe arta ka pays mo kala doga hewta ka leydi mum ɗum ɓuuri moƴƴande ma amma ede ka jananiri ɓe ronka ma wombitade immore e ndaron onon maruɓe immigré ɓe ɗaɓɓire kayre no ɗaɓɓirira mais acce arugol ɗo combatana innugol ɗo minata ka arme a combatanale lagine ara ɗo nata arme inna a combatana e goɗo on anda ɓen ko business man ɓe hay militaire ɓe ɓe hande ka business hiɗon jooɗi hiɗon commenta piiji artisiɓe no waɗi ɗum ɗo no waɗi ɗum ɗo hiɗon holde piiji go réseau sociaux sele ɗum légal wona ɗin piiji ɗon intéressé nini hande ko intéressé kono ɓe yimɓe dictateur ɓe immoro yeeso men yiɗen jooɗi yiɗen darde ko feƴƴata ko yiɗen yimɓe vivira mbeɗa yiɗi page jibbi no publia yimɓe nafikiɓe no publia ɗo page ko feƴƴata ko Iran e Israël acce ɗum jooɗe ko mi woni hollirde ɗiɗo ko fiyon réveille o seeɗa finon andon ko woni kon feƴƴude aduna on hiɗon jooɗi tun e yiyamgol tiktok e yeddotir ko fi artisiɓe hande a sustanatude tiktok a sustanatude Instagram sukaɓe payle no jooɗi tun e yendigol nene e babaka réseau sociaux yiɓe jooɗi tun e yennindigol mawɓe a futto haalde tun ɓe yennama nene ko ɗum mari komi yewtam antude ka ɗo guereji wonɗi ɗi memminade ɗi yaye ha lagene siɗi hewtide lagene kadi kono yiyata e muɗum ono wonɓe darade ɗo soutena Mamadi Doumbouya vive général Mamadi Doumbouya jooɗoɗe ɗo souteno Mamadi Doumbouya soutena e muɗo ha ɗumano par ce que ɓen belani taw codude cuuɗi taw Amérique Europe taw ñande waɗi pan woɓɓe no woodi ko ɓe hewta kono guineɓe ɓe si ɓe tawdi on kono ɓe tawdi o kono mi ala juutinde yewtira très bientôt fode ayima